Poesia, literatura, musika eta emakumeak. Hitza, musika eta literatura. Yolanda Arrietaren Miren Agur Meaberen eta Leire Bilbaoren esanen aduanan, Eli Tolaretxipik errezitatutako Blanka Kalparsororen poemak, eta Tatxia Quintanar poeta eta aktore ibartarrak Blas de Otero poetaren bizitza eta lanera hurbiltzeko egiten duen alegina. 3 proposamen, poesiaren amaraunean dantzan, Koldo Mitxelena kulturunetik jendartera. Esanen aduanan. Hitza, musika, literatura. Poesia, letrak eta hitzak. Mugaren alde batera eta bestera dantzan. Trukeak, ari mentalak, mezuak, kanpo eta barne bidaiak. 3 emakume, 3 idazle, 3 poeta edota 3 ipuin kontalari. Ertzek, mugek, aduanek eskaintzen dituzten aukerak baliatuz, alde batera edo bestera, barne gogoak eskatzen duenaren arira, ikusleari zerbait erreala egunerokoa eskainiz. Mugak, pasaporteak, trukeak, ari mentalak, mezuak, eskutitzak, mapak, kartografiak. Denetarik aurkituko duzue esanen aduana honetan. Izan ere, geure aduana partikularretatik abiatuta bidaiatuko baitugu, bakoitza bere bidelapur eta bidelagunekin batera. Bidaiak agertuko ditugu ba, kanpo bidaiak eta barne bidaiak. Eta bidadia horietan egindako aurkikuntzak erakutziko dizkizuegu berbaz, musika doinuen seinaliei adi. Testu tipologien arteko kate bat? Hitz kateatuen arteko zubi bat? Bihozkaden arteko bidegurutze bat? Esanen aduanan. Kanpo eta barne bidaiak. Zeo zer behar gendun zabala, bai? Hor, moldatzeko modukoa, garaiak aldatu egiten dielako, gu geu ere aldatu egiten garelako, eta, bueno, bidea beti da sugerikorra, aduana bai, aduana pasatu egin behar delako, aldatu egiten zara territorioz, herrialdez, eta herrialdeak eta territorioak aldatu egiten ditugu, bai kanpokoak eta baita barrukoak ere, gu geu aldatzen goazelako bizitzarekin batera, ezta? Orduan, izena sugerikorra zen, eta lekua ematen zuen gauza desberdinak sartzen juteko. Naiz da, hau sortu genuenean ez genekien zenbat denbora arituko ginen honetan, ezta? Tok-tok. Neu naiz. Azalari buelta eman eta neure zainetara sartu nahi duena. Tok-tok. Zabal zaitezte zainok. Neure odoletan igeri egin, birikak eta bularrak iruntzitara ikusi eta arnaz estuan dabilen gerezi bihotza. 3 emakumeren esanak, 2 emakumeren musikaz lagunduta. Miren Agur Meabe, Leire Bilbao eta Yolanda Arrieta, hitzekin amesten, bidaiatzen, bidaiatu arazten. Ester Gabiola eta Uritzelaka, Lena akordeoiaz eta biolinaz, bigarrena flautaz, hitzak testuak indartzen. Musikaren indarraz hitzak osatzen, laguntzen. Musikaren indarraz esanak sendotzen. Zenbat balio du, gutxi jakin eta ezer eskatzen ez duen emakume batek. Esku aurrak... Freskoa, naturala, erreala, irreala, lurtarra, estralurtarra, mugaren alde batera edo bestera, gaurkotasunarekin lotura estuan bizi diren esanak. Gogoz bidaiatzea, gorputzez bidaiatzea baino aberasgarriagoa izan daitekeelako, barne bidaiatan aurkikuntza bitxiekin topo egiten dugulako. 40. Zaharregia, sosten barik ibiltzeko. Gazteegia, eskotea estaltzeko. Zaharregia, praka gerri basuak erosteko. Gazteegia, tergalesko gris ilunak janzteko. Zaharregia, tintari gabeko hile luzia eramateko. Gazteegia, hile motx kanaduna erakusteko. Zaharregia, inkestetako protagonista izateko. Gazteegia, helduenean sartzeko. Zaharregia, txikleaz globuak eitzeko. Gazteegia, ohitura honen kodea erabakitzeko. Zaharregia, gaupasa egiteko.
Gazteegia sofan lotan geratzeko. Zaharregia ametzutzen bila joateko. Gazteegia mundua den bezala onartzeko. Zaharregia mutilen atzetik ibiltzeko. Gazteegia gizonari men egiteko. Zaharregia seme-alaben izkeran aritzeko. Bai, eta gazteegia gurasoena erabiltzeko. Zaharregia etxe propioa izateko. Gazteegia norberaren txokoa ez deseatzeko. Zaharregia tximurrik ez ikusteko. Gazteegia zimurrok operatzeko. Zaharregia lurraren geroa marten bilatzeko. Gazteegia ikerketarik ez onartzeko. Zaharregia kanpintendan lo egiteko. Gazteegia hoteleko aire girotua arnasteko. Zaharregia abentura bila ibiltzeko. Bai, eta gazteegia lasaitasuna helburu bihurtzeko. Zaharregia pailazo sudura jazteko. Gazteegia inauterietan aspertzeko. Zaharregia Michelin bistan ibiltzeko. Gazteegia faja jazteko. Zaharregia ipuinetik bizitzeko. Eta gazteegia fikzioei uko egiteko. Zaharregia hamburguesa deseatzeko. Gazteegia igandetan porru patata jateko. Zaharregia politikoen hitza sinesteko. Gazteegia utopiak baztertzeko. Zaharregia hizkuntza txikien galera ez ikusteko. Gazteegia maite den ororen eriotza onartzeko. Eta zaharregia belarriak berri zulatzeko. Eta gazteegia belarri zuloak itxi eta ondokoari ez entzuteko. 40. Ta 4. Eta 5. Ta 6. Ta zer. Oinarrian dagoena dela pausoak, bideak sugeritzen dituen gauza guztiak. Bideak, pausoak, norbere pausoa, norbere neurriko pausoa, besteen pausoa, mapak, ertzigabeak, ertza dutenak, mapa ezagunak, mapa ez ezagunak, lurralde ezagunak, lurraldez ezagunak. Bai kanpoan ikusten ditugunak eta baita geure barruan sentitzen eta esperimentatzen goazenak, ezta? Azken batean, sentimentuak daude, ikuspegia daude, iritziak daude. Urtzaren bidaia. Alaba batek esan omen zien aitari eta amari. Ama, aita, itsaso guztiak ikusi nahi ditut eta banoa etxetik. Amak eta aitak, belak aizea baino gehiago maite zuten alaba, baina... Aduana muga da. Bitoki, bizipen, sentimendu, doinu, ideia, banatzen dituen arifina. Aduana muga, banaketa izan daiteke, baina lotura bateratzea edo bi alderdi bananduk bat egingo duten tokia ere izan daiteke. Banatzeak eta elkartzeak biak adirazten dituzte mugek. Eta horretan jardun da, norbere sentimenduetatik abiatuta, mugaren alde batera edo bestera, denetarik aurkitu genuen esanen aduanan. Norberaren neurriko pausuak, hiru idazleen arteko desberdintasunak eta loturak azaleratzen dituelako. Baina mugan aduanan ertzean ibiltzeak ez du nahita ez mugaz bestalde egon daitekenaren urruntasuna sentitzera eruaten. Esanen aduanan zerbait izan bazen, gertukoa, freskoa eta naturala izan zelako. Etxean, gurasoek galdetu zioten ia itsaso guztiak ikusita zetorren berak nahi bezala. Urtzak erantzun zien. Itsaso guztiak ikusita eta hauxe ikasita. Munduan, beharrezkoak direla ontasuna, edertasuna, elkartasuna, justizia, itxaropena eta maitasuna. Baina ibiliarren itsaso batean eta bestean, olatuen ahotsa beti mintzo dela gure bihotzean. Eta karakola zurifina atera zuen poltsikotik. Egia da, nik hori nabaritzen dut, egia da hitza musikarekin oso erraz sartzen dela. Orduan, bai izan daiteke, beste modu bat literaturaz gozatzeko, gero bakoitzak irakurri nahi baditu horrentzun dituen gauzak edo gauza desberdinak edo, nik uste dut, gerorako ere halako oroimen goxo bat sortarazten duela, momentuan gozatzeaz gain. Eta bai, nik uste dut badala ona, eta gainera laguntzen du hau ritmo zoro hau pixka frenatzen, ordu betetxo bat. Bai? Goxo, elkarrekin egoten bestera batera. Entzuten.
porque te he visto no puedo ya dejarte. Gris está como cada día el tiempo, saltando entre las almas. Las hojas del otoño ven que las islas se acerca. Pienso 1000 veces cada año, loca de árboles, vieja de islas y caminos. Te he visto triste conmigo, amo esperando. Vence como el niño la incurable enfermedad. No tardes, isla. Nik irakurri nun Blanka duela urte asko, erosi nun liburu bat hor feria batean, eta idatzi nion ea parte hartu naizun antologia batean. Euskal poeten antologia bat atera genuen euskeraz eta gazteleraz idazten duenekin, eta mantendu nuen oso laguntasuna eta asko idazten genuen elkar, deitzen zidan, eta beste alde musikek ere, Sorkunde Idigorazek bere poema bati musika jarri zion eta berarekin kontaktuan jarri zan. Eta bestalde, KMko zuzendaria den Frantzi López de Landatzek berari asko gustatzen zitzaion Blanka eta behin esan zidan zerbait egin behar dugu berarekin. Nik uste askatasuna, nik ikusi nuen hori oso bertso libreak zirala, gaia ere askotan igual emakumeen arteko gauza kontatzen zitula, baina oso modu abstraktoan, eta hori asko gustatu zitzaidan. Osa, ez zela egunerokotasuna kontatzen, baizik eta oso modu niri poetiko eta estetikoki asko erakartzen ninduena. Jardunaldietako bigarren proposamena. Eli Tolaretxipi Blanka Kalparsororen poesiak errezitatzen. Hau ere, musikaz lagunduta. Lehenengo proposamena baino ilunago, existentzialago, oinazetsuago eta abstraktuago. Ese constante mirar. Enmudecieron de repente los ruidos de la tarde. Sosiego, no podría decirlo. Siempre habrá algo que aflija al poeta, aunque solo sea comprobar que de pronto ya la noche es algo diferente e inquietante. Un delirio de taciturnidad contra la que la lucha es inútil. Pero siento en el suspiro de la oscuridad buenos presagios. Día tras día observo temblorosa ese cambio. Sé que ahí está todo. No quiero callar. Ala Kalparsororen poesia jendarteratu zuen Eli Tolaretxipik, Loreto Imaz eta Sorkunde Idigorazen laguntzaz. Denboran bidaiatzeko aukera eskaini zuen errezitaldiak, organoak, klabeak eta zango biolak barroko garaira bidaiatu arazi gintuen eta. Johann Sebastian Bach konposatzaile germaniarraren lanek pisu itzela hartu zuten errezitaldian. Barroko garaiko konposatzaile handiena izan baitzen Bach, eta musika barrokoaren oinarri instrumentalak, klabea, organoa eta biola. Blanka Kalparsoro poeta tolosarraren lana ere ertxiki lotua dago musikarekin. Berak baditu poema asko musikarekin eta musikariak aipatzen ditu, zen oso familia musikaritik dator, bere aita izan zen Rafael Kalparsoro Asociación Kultura Musikalen zuzendari, eta berak hori etxean bizi izan du, orduan berari Bach gustatzen zaio asko, osea, hautaketan, musikariek egin duten hautaketan ere badaude bere gustuko barrokoko autoreak. Eli Tolaretxipik Blanka Kalparsororen ibilbidea ezagutzera eman du errezitaldian, poeta tolosarraren kezkak, nahiak eta ikuspuntuak bere eginaz. Lentitud. Voy a pegarle martillazos a mi mano para dejarle fluir al pensamiento con la lentitud que se merece, sin esa prisa del sentimiento que al cabo atrofia la palabra y en la rapidez aparece en esperpéntico e indeseado reflejo.
enajenante, oscilatorio, siempre supo dominarme. Deja que llegue a ti lo que no tiene nombre. Será entonces en mí algo de sosiego. Berak hori kontatzen du normalean amodioa eta naturako bere erlazioa edo berak duen naturarekin duena asko dela, baina kronologikoki egin dut hori batez ere jendeak ezagutu dezan, hasi zan nahiko gazteak beti idazten hasten zarenean zaren bestela, nahiko behemente, inozentzia ere badago, eta gero, heldutasuna ikusten da poema liburu batetik bestera. Gai aldetik, eta orain azkeneko liburua nahiko gogorra da, nahiko etxipena ikusten da, munduarekiko, hizkuntza, komunikazioarekiko, eta hori ikusi daiteke, ni pensatzen dut, errezitaldian. Yo he tratado de que si alguien no conoce la obra de Blas de Otero, después de mi recital sepan cuáles eran sus preocupaciones, qué clase de vivencias tuvo, porque he cogido pues al poeta existencial del principio, que duda, que tiene mucha ansiedad y que luego se convierte en lo que se llamó pues poeta social, que naturalmente en aquellos tiempos pues era casi una necesidad. He puesto algunos poemas de amor y luego habla mucho y muy a menudo de la muerte. Probablemente los poetas son un poco profetas y ya todos sabemos que desgraciadamente murió muy joven. Voy a pasar la palabra a Blas de Otero, el gran poeta bilbaíno, gran poeta y gran amigo, que dice: al nacer, lo primero que hicieron fue cercenarme la lengua. Me dieron el cambiazo. Yo provengo del Valle de Orozco y del Duranguesado. Tenía perfecto derecho a disponer del idioma de mis antepasados, el que oía a la abuela entre los manzanos y los cerezos de la huerta. Protesto, yo reclamo una letra impagada y sigo traduciendo del euskera cada vez que hablo, cada vez que escribo. Devolvedme la herencia. Cuando nací, lo primero que hicieron fue robarme la lengua. Blas de Otero Bilboko poetaren bizitza eta lanera hurbilduko gaituen proposamena. Haren lagun mina izan zen Tatxia Quintanar Eibarko aktore eta poetaren eskutik, Blas de Oteroren kezkak, bizipenak zer nolakoak izan ziren ezagutzeko aukera eman zuen errezitaldia. Tatxia Quintanarren ahotsaren eta eszenaratzearen bidez, Blas de Otero poetak bere lehen liburuetan jorratu zuen bilaketa existentzial atsekabetua, bakearen bila sozialki egindako lana, emakumearen ganako zuen betiereko maitasuna, eta heriotzaren alabeharrak sortzen zion kezka ezagutu ditugu. Eta nor Tatxia Quintanar baino hoberik lan horretarako. Fue mi primer amor y, como se dice, hay una canción de Brassens, de Georges Brassens, que dice que uno no puede olvidar nunca la primera mujer que ha tenido en los brazos. Y yo lo que digo es que cuando se trata del contrario es todavía más importante. Aunque es efectivamente mi primer amor y bueno, pues fue una relación naturalmente muy, ¿cómo te diría? Una relación que duró 10 años más, casi que 10 años, pero con 2 años sin saber nada el uno del otro, con el que en medio yo fui a París casi por su consejo, porque yo siempre soñaba con ir a París y él me aconsejó mucho. Y bueno, 2 años después ya no sabía nada de Blas y tal y cual, conocí a García Márquez, como todo el mundo sabe ya por internet. Entonces de repente me convertí en una persona un tanto original por haber tenido, siempre digo, he tenido 3 amores
Blas García Márquez, y mi marido, con el que viví 40 años. Vivía en aquella ciudad un jarroncito de porcelana que se llamaba Olivia. Como tenía los pechitos a medio crecer, olían a Jacinto y a Te quiero mucho juntamente. Iba al mismo colegio que yo, así que nos hicimos novios. Dije que se llamaba Olivia. Se llamaba Mariby. Y sus pechitos olían a rosas de pitimini. Yo me llamaba igual que ahora, pero mi nombre no había crecido tanto en la fama y mi muchachita podía pronunciarlo sin ponerse de puntillas, que yo la vi. Cuando conocí a Blas me llamaba Conchita, como se llaman todas las concepciones. Y bueno, pues él dijo un día que yo no podía ser como todo el mundo y que me tenía que encontrar un nombre. Y estábamos en un café y de repente escribió mi nombre en una servilleta y dice, ya está, le voy a dar la vuelta, saldrá Tachi, y si le pongo una A como a todo nombre femenino. Y así fue, y con eso me quedé. Y soy Tachia desde que tengo 20 años. Ordutik makina bat euri egin du, eta egun, ibilbide luze eta aberatsa duen aktore eta poeta baten begietatik, poesia ikusle arruntarengana bideratzeko bide onenak bilatzen ere badaki Quintanarrek. Si me muero, que sepan que he vivido luchando por la vida y por la paz. Apenas he podido con la pluma. Apláudanme el cantar. Si me muero, será porque he nacido para pasar el tiempo a los de atrás. En realidad yo he pasado casi 30 años en París diciendo poesía para los emigrantes, para los exilados. Casi siempre, claro, en aquel tiempo era el franquismo y yo decía sobre todo poesía militante, digamos, poesía de Alberti, de Miguel Hernández, de todo esto, ¿no? Y hace un tiempito, que fue sobre todo por iniciativa y por ayuda muy grande de Paco Ibáñez, que es un amigo que conocí cuando era jovencito, que me ha animado y que me lleva muy a menudo con él. Entonces, esto es lo que me ha hecho, digamos, volver de una forma, a mis 80 años, tiene gracia, de una forma ya más profesional, ¿no? Entonces yo he decidido justamente hacer la poesía un tanto, no diría yo teatralizada, pero así, en vez de estar delante de un atril como normalmente se hace y generalmente leída. A mí la poesía leída no me va, yo la tengo que saber primero, aprendérmela, sentirla y luego poderla decir. Entonces, bueno, sencillamente el acto de levantarme, de ir a esa otra silla, de volver, porque yo pienso que el poeta cuando ha escrito ese poema no ha estado ahí, ¿no? Entonces, gracias a eso, ahora ya tengo la experiencia y la certificación del público de que gracias a eso, que me vienen las señoras así, esas que se ponen los rulitos a decirme, señora, pero yo no sabía que la poesía no era aburrida. Claro, así no es aburrida, porque la entienden, porque comprenden. ¿Acaso un pozo de silencio de oro es todo mi pobrísimo tesoro? Mas esa brisa que se va y desliza, sé que encerado de la muerte, tiza azul será la sangre que hoy adoro. Suaves estalactitas, tacto y lloro, y horror los ojos y la pos postiza. He aquí que me muero a manos llenas. He aquí que me voy de cuerpo entero, tanto entibar y un estirón apenas. A duras penas voy viviendo, pero algo de luz y un resto de cadenas dirán, esto que veis fue Blas de Otero. Blas era un hombre difícil por temperamento, ¿no? Entonces
la convivencia es difícil. Pero lo importante son los poemas. En realidad, lo único que importa de un poeta es lo que queda, ¿no? Poetas, como dice Becker, podrán haber poetas, pero siempre habrá poesía. Entonces yo creo que siempre nacerán poetas.